اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم إلى يوم الدين أما بعد Selamat chunga khonisa hongabu gutul salam sada sawabni sottoma kunje chahiya miti je kunje hergama assalamu alaikum ya ummatakenna salam ta devi salam walla kenna Allahu akbar soda kana boda wanni wali kamnu wan faidan kamne akka faradi yeda kariba wai diga wadda sama idan kamne malu di malshada jirabbi no kanne hingartu bidette umri hin fitina qabla bitabatti इसी वल दुर्गो मा यरों तुन्ने होती अल्लाह अकबर वाले बुझे तो उनके दुबद्दो इसी तिरका दिन योरबा की दुबद्दो वाल चिरे से नहीं मीटी सद्दो अल्लाह अकबर इसे बोले लगे बद्दो वरु सबरत को बखान तता बद्दो यो दुकुब सत्ले मथा केरतु हमें आलमा की ये तक इसे गुरतु नसिया बरे इदु इसी दबरतु दुनिया रत्तिल्ले खलबी को आरसु यो आखिरा दिम तंका इसिम बो आरसु नुमान गगबासानिल्ले वांडे रेसु सोले तिका गसना अल्लाह अकबर अबे शिमरद्दा किदागे मसुदा कोनो करल्लब्बा अकबी अल्लाह अकबर वाहे बरनोदाती बरुम सबरचुन दवा दुकाना दुकानाचुन के वल्ला लगचुडा हाय तनानो दमिरान दे फड्डा अल्लाह अकबर दे मादी रब्बी बरद्दा Ya ilman ko ani jauh tu bada, yo baratan ani sini jalada, buah buddha ani sini raegada. Ya apa ho jalagan enu kabdi, enu tadi wani hunti sinabdi, taraf nubun berletalle nubdi, tiwara ho jatuh berkeji. Allah Akbar. Kisina wahid kiya, yo baratan bari sinabdi biya. Yo baratin ya sabiya amada segal godan dene dimbaranda wagar kan sahingkal tu adilla khobada ya ilman ko alisini abada mena da gesani takuma tubada nar raji mara bibir rabbi barada yo baratu ditan annar bagada Allahu akbar ya abada yati ko doshannu doramma disewa karate tisenu du vai barata ne khona amachane أنا بربيتي أتعبر بدين كانوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأنا وأنت أنا يوم كتير جبه أكمل تكلم كتير برضو جبه إذا كان يستمع جبه أنت جانا تبغى ما تماخذ جبه بعدين وقبض عند جبه جبه وأنا Daumma dahampini warakadu, osaati jitu sadagangaradu, dage hulana madurandabadu, anhangan tere transinle tabadu. Aha, Allah tanab cinta mujago gori, bente ke sedi musuh kacce to jorri, ab donggoran to cabal go to donggori, aku rasa suila angka umri, na ar kuji atas na jalamuri. Sabab yang mai guna gugume, yenember babatan gokume, yener kat anudri julumma, minoi suka dene, takka sudah berani kursinya. Allah Ajar itu sewa awahirare, saya bangkai satu akai tingkare, ya ada saya gunta bagan perabare, din wabarat sukai tingkare. खाना यानी से ही गाइलमान हर रे यो जिसने गुइसिन किने सागत हरे तब ये कि रबाउला तो दन करे शैतानी जल्दी से मार सुन नजर अल्लाह मार सुन लटक करे अल्लाह lakini mbele ya kwa nifanyia taka hindu kane bashari ngane kanya yani himbara nuru tasmatanya himbara mwenye sone mirgavenya abba nurakati mitidanta denya hokodo tabu to ko ande tabu hanafata tabna bilash lallahu Allahu akbar leka munje tada kana beda yo jimbal masrain goda Allahu akbar Allahu akbar
خلافان دبتبه للبا أنتقه وانين للبوه سمى الرقه أتخرتك كاونين سدى أمده وانين أنسنجو أنا رابرده سيلا وغرنجلو إذا خلافون الله تتلو الله أكبر أبكانا سيدا ulee beekamanii oliin baatu booroo uleen manaa qabuus furdoo akka feerroo yeen bira kara isaa ganda gooroo asiin lallabinii mujatti ifirroo yoo isin bararsin akka simbirroo mee ganaa shariika saahiba donkooroo mee ganaa shariika saahiba donkooroo ani waan bara baabbaa sirraa wayyaa barnootan bara walidhiisu guyyaa bagaan sirraa harkasii fi obboleessa biyyaa sirraa naamtanii isin atu guyyaa addaan irrachuudhaaf isin qooda biyyaa Allahu Akbar Allahu Akbar Musaan kun naase sayoo kakkabade anumaa rakkataadha'uus bakka malee akkam godhu wayya ayyaani laggale furmaata saada fe'anii walaawwale sanaallee yaachisa hogguu yeroon gobbaa gale yaa rabbi qajeelchi musaan garagale Allahu Akbar Antara irratti gaaffii takkaan qaba. Barnoota barachuun bu'aa maalii qaba? Yoon barachuu yaadu rakkoo maalii qaba? Mataan kun nazoore dadhabe lallabaa. Allahu Akbar. Yaaboo ilmaan akkamiin daddale yaaboo? Yoo dubbatu rabbiin dhagaye quraanaan akkana jee ergamaadhaan hal yastawi alladhiina laa ya'lamuun walladhiina laa ya'lamuuna tawal qixxaataa fi beekaa fi wallaalaan tawalli qixxaataa beekaa fi wallaalaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amma faana shakkinan jecha dhagudhe faayidaa mulis balganaa baradhee arrarraa eegalee mudhii dhadhee arra booda ganaa yoo faallaa dubbadhe kasaarumatti yaa'anumaaf godhe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sawai kana qofaadha jecha ergama waman salaka tariiqa yaltamisuhu fihi ilman sahla Allahu lahu tariiqan ila aljanna kan jamaan saynaatun dubbiin dhuguma gantumatee kan isheen gunguma ganaa sitti ilfaamu dubbiin ajaa'iba yaana ganaan jettu ganaa wayin dida ilmii barachuudhaaf qophii har'a booda Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mee yaa ilma kiyyaatoo akkam jetta jirabbii barachuu ati wal jibbita darajaa siin qabu si hime akkaataa din barachuu fidhiisu wal fakkaata addaan si baateetiin jirana fakkaata shayxaanan deeggere inni si tiraadha waan gaarii dubbatte ittidha sirriidha yoo duraan jaarsa si qabee tiradha abshir abbaa biyya ganaanuun baradha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaa ilmaan biyya bagaadhi sin dhale na gammachiiftanii naggootan hamilee nagammachiisanii naggootan hamilee isiniin badhaasa yeroo mana gale yoo akkam xiqqaate korbeesallee gale rabbummaa riskii nutti hafannu malee. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaa Rabbi akkuma nuti tolti dimbachuurra walii dhugalti dimbaadhaa silaa tabe fayyadamuu akkana hundagamne meera garaa yaa goree yaa Rabbi jajjabaadhaa jajjabaatee nu qabdi yaa Rabbi rahmatuma beekarana waandaa'uu bisumaa haganna yaa Rabbi oolee bishukrii jamille suma hadhaana ammasuu filallee asirra qaamni nuti qaamsa keenya wanni dooba argine kunis fakkeenya namni dubbii teenya isaan galuni dhugaafachuu dandeessan dawwatanii arraafafii teenya sikumurra inshaallah fuuldurammoo walgarra inshaallah fuuldurammoo walgarra. Allahu Akbar. 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 Aminin sayang dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke,